Vsi se usedite, prosim. Tam zada še prosim, usedite se. Prosim, še tam zada. Pozdravljeni na vsakoletno poslovanje na naši šoli. Predstavljali se nam bodo skupinske maske kot tudi individualne. Imeli bomo tudi komisijo, nagrade pa bodo dobili tisti, ki bodo komisijo najbolj očarali oziroma jim prepričali. Pa prosim kar gospoda Natalico, da poje nekaj uvodnih besed. Lepo pozdravljeni, me veseli, da ste se danes malo polepšali. Super, da ste se udomačili, da ste dali dol svoje standardne maske. Jaz srčno upam, da boste zmagali ste pa že takrat vsi, ki ste danes slekli tista običajna oblačila. Želim prijetno tekmovanje in naj zmagajo najboljši. Pa bomo kar začeli z skupinskimi maskami, zato prosim 3AT in samo 3AT rekliščini da pride naprej. Dobrodošli, smo dijaki 3. letnika AT in danes boste priča Jurkovi dekliščini. Kot vidite, prijateljice že vlači našo prelepo nevesto. V prvi nalogi bo Jurka skušala zbrati vsaj 5 telefonskih številk vseh predrsnih profesorjev, za nagrado pa vsak profesor dobi prisrčno nečenje. Profesori, ne boste stremežljivi, se vemo, da vam se vsem dopade naša nevesta, ki je zelo podobna ameriškem dolarju, zelena in zgubana. V drugi Irki bo Jurka uničila pinjato v obliki ženina. Vse se zdaj pripravlja na bodoče vojne spopade v zakonu. Vse veste, ženske zmeraj zmagamo. Profesori, ki boste dali telefonske številke, upajte, da vas po telefonu ne pokliče ta usodna številka. Pa začnimo. Kot tretjo in zadnjo presenečenje pa boste profesor in profesorica malo favš. Saj si takšen ples želi prav vsak. A smo poklicali vodovodare? Mislim, da bi moglo biti to nekaj, no? No, to je bilo danes vse. Hvala, ker ste bili priča o tem prelepem dogodku in upam, da se vidimo na Gaudi. Naslednje skupinske maske pa sta dva razreda, 4AT in 4DT komunalcev. Tudi smetarski life, to več ne bo šlo. Lega, doče, Andrej, tole vaš čink pa pržni su, ja? Hvala, stari. A viš kaj, štadi?
Mislim, da imaš prav. Mi sami keš. Lej, tole, super je. Prej se delati. To je to. Zdaj ga pol. To je življenje. To je to. Gremo delati. Gremo domov. Naslednji razred, NAT. Poglejte, to je civilni čip, nacija razreda in povzroča holesterol. Prav tako je poročilo zelo da pravi, da spil elektriko. Naslednji razred 3 AM pevski zbor. Kolena. Zares je lepa ta povez, le da se prav ne rima, popravte jo na svojo vez, če ima vas zanima. Zdaj me pride naprej, naslednji razred, 2 AM delovna brigada. Smo delovna brigada srednje šole Ravne, pridni, strajni, delovni in zanesljivi delavci. Kaj ti to nihče od profesorja ne opazi? Že nekaj časa opažamo, da smo brez denarja. Delamo v kočernici, a zato nismo nič plačeni. Vse delamo džabe, nobenega to ne zanima. Primankuje nam punc oziroma pipik ženskega spola na srednji šoli Ravne, da bi se skrčile naše oči. Malce je slaba, oziroma ko se je lotimo, je že kar zmanjka. Plačni smo itd. Za vse to in še več stavkamo in pozivamo vodstvo srednje šole, gospoda Natalico, naj naše stavkovne zahteve ne mudoma uresniči, v nasprotnem primeru pa ostanete brez naše oziroma najboljše delovne brigade srednje šole Ravne. Lep pozdrav! Zdaj pa še en kombiniran razred, ena CE in ena CR slikanje.
Kar pridite naprej. Halo. Pozdravljeni. Mi smo prišli na to šolo, ker smo videli, da imate zelo nepopisane stene in zelo je vse prazno. Slišali smo, da ste Slovenci zelo dobrodelni. Tukaj sem jaz Pablo. To je moj prijatelj Vincent, kot vidite, ima prirezano uho. Sam si ga odrezal, ker je imel nekaj posluh. Tukaj imamo mojo prijateljico Ivano, potem pa so še Picasso in tako dalje. Zdaj pa smo prišli in vam bomo razkazali naše fotografije in vam jih prodali. Prosim, če prispevate v naše dobrodelne namene, kupite 2 slike, dobite eno grad. Slike so zelo lepe, nam predstavljajo gradove, reke, grade, vse. Še Mona Lisa smo vam naresli. Prosim, če napolnite tole šolo z lepimi slikicami, najlepšimi. Zdaj vas nam vidi dalje, ker nas je pokličal še ob Skandinavu, da mu popišemo stene, ker ima grozno krvne stene. Hvala. Zdaj pa še zadnja skupina, dvoboj fuzbal. Dobrodošli, moji ljudi. Mi smo se ovdje skupili da vam pokažemo šta je reprezentacija. Pošto Slovenija nema dobre reprezentacije, ja doveo doli iz mog juga da vam pokažemo da može da Slovenija bude prva na svijetu. Ja sam Srboljub. Trenerđija me zovu. Ja sam najjači. Sada da vidite naše igrače. Nema vaki na svetu, takvi se više ne rađaju. Prvi. Hrvoje. Kapetan. Ajde, malo jače. Šta ima da nam kažeš, Hrvoje? A evo, ništa, ja sam inače došao iz Hrvatske, igrao sam za Zaprešić. Zadnju tekmu sam dao 2 gola, bilo je 1-1. Svašta. Ovo još nisam vidio. Drugi. Sinan Obranović. On je najbolji golman, samo ga vidite što ima obučeno. Svašta. Dragoljub Mulanerović. Mohamed Salihi. Zovemo ga brzo strelac, pošto brzo puca, ali promaši. Šićiri, ajde, dođi.
da nam prodaš koju dom. Ajde, i sada Hrčić. Pogledajte ga koliki je. Mi kad izvajamo kont, on je prvi gol u Visli i da gol sa glavom. Onda nismo imali više igrača i trebali su vam vaši Slovenci, znate, Franc Hribovc. I još jedan, Tone Novak. Ajde Tonci, ajde Tonci. Ajde Mrka, ajde, vidite ga kako Mrka uvati, da vidu žene. Vidite li to? Vidite? Kako se uvati Mrka, vidi ga. A vidite koji mu je broj. Mirza time. Vidite koliki. Pa gdje si Mirza? Dobre ti kopačke Mirza, svaka ti čast. Svaka ti čast. Stavi to nazad bolan da ljudi ne padu u bombu. Gdje je bolan? Boban Košta! Ajde Bobane! Ajde Bobane! To je to Bobane, to je to. Vidite njega, ljepotan, joj. Sada, sljedeći, najbolji strelač na svetu. Vidite njegovu liniju, on mora da preći 2 maratona, mora da. Najbrži, ajde, izlazi, gdje si? Trojovski Roman treći. Vidite kako je brz, vidite. Polako da se ne umoriš, evo. Polako. To je to. To je naša reprezentacija. Ajde, momci, grejte se malo, ajde. Op. Breski ne grije. A jetko? Ajde da oslišim. Šta je ovo? Daj neku našu bolan. Ajde sada slišite naš. Ne može nam niko ništa, jači smo od sudbine. Mogu samo da nas mrže, oni što nas ne vole. Ne može nam niko ništa, jači smo od sudbine. Mogu samo da nas mrže, oni što nas ne vole. To je to. Uglavnom, paki se više ne rađaju. Ajde. Kako označite teritorij? Da je to naše polje. Ajde, kako? To je to. Vi imate najboljega trenera na svijetu, znate? Jel' tako? Ajde. Sad ćemo vam da pokažemo kak se štopa lopte. Ajde, gdje si? Ajde, Hrvoje. Sunac! Gdje vam loptu? Vješta. Ko te učio? Sram te bi. Moramo najboljeg igrača da pozovemo. Ovaj igrač sam došao iz Makedonije. Ali ja ću da pričam, da bude on razumio. Ajde, Trojalski izađi ovamo, nemoj da te pijem, Trojalski su. Ajde, Trojalski, ti si meni najljepši. Trojalski, gdje si pustio žena? Žena pred kuća da krenu, gdje se najde? Pa to je to, Trojalski. Sad gledaj, Hrvoje, kak se štopa lopta. Evo. Ste vidjeli još jedan? Kako se štopa lopta, a? Šta kažete, jel dobro? To je to.
Ajde, poklon, ajmo. To je to. Hvala svima. Zdaj pa bomo začeli z posameznimi maskami, zato prosim, da pride Jeff kar naprej. Hello, my name is Jafar. I come from afar. There's a bomb in my car. Hello, Jafar. Haha, just kidding. My name is Jeff. Potem pa hipi. Dober dan. Nimam česa zraven, da bi se prižgal, vse vem, da če tu kadim ostane po 4000, a ne, pa dam še 10 evrov, pa če plačam kazen, pa če mi date še 10 gramov. Lepo, radi se imejte, to je vse, hvala, peace! Naj pride kokoš. Upam, da ste to vsi razumeli. Pa naj pride zdaj črn. Jako, pod cilom sem tole, evo, zato pa sem čekal. Prosim, da pride naprej gozda. Več, če že nam ni zdaj žled, sneg, veter, polombo, kar še stoji, če bo pa šlo zaradi tega novega snega. To je pa tudi to, no. Če pa ne bomo imeli kaj delati, pa vprašajmo se, kam bomo prišli. No, če kdo rabi kakšno pomoč, vete koga poklicati. Pa zdaj ne pride naprej Jagodka. Pa prosim, če ne poje to, da bo prišla cela sem. Jo, jaz sem pa Jagoda, ko sem že ponovadi tak slab. Pa ne pride naprej Ozi. Prosim, če pride naprej kapitan Katni. Dobro! Jaz sem kapitan Gat, rad sem nag. V prostem času pa tepem WC školke. WC školke so zlobne stvari. Pazite se jih. To je to. Hvala, naslednje. Pite Twitch. In pa še prosim, da pride Škatla.
ti ta štatla kaj povedala. Ja, očitno ne. Ja, bomo mogli malo še počakati, da ne vrki. Imamo pa tudi El Papaccio, no? Za vse signorite, El Papaccio. Prosim, da pride še Hula Girl. Aloha! Kako ste šikan danes? No, upam, da ste uživali. Ne pa še zadnja maska Pihlar. Maskirali ste tudi profesori, tako da prosim, da pridejo še oni naprej. Imamo že rezultate komisije za skupinske maske, zato prosim gospod ravnateljico, da podeli nagrade. Tretje mesto je dosegel Ozi. Posamezna maska Ozi. Čestitam. Drugo mesto El Papaccio. Bravo! Pol dneva boš šla hladno na kitaro, pa ti ne treba v šolo, boš pa upravičeno. Čestitam! Gracias, amigos! In pa prvo mesto Hula Girl. Hula Girl! Ja, čestitam, vidiš, da se splača sleč. Bravo, en dan si pravi po izbiri. Pa, če bi imel tangice, spodaj bi bilo drugače, ne? Bravo, aloha! Evo pa še nagrade za skupinske maske. Tretje mesto Delovna brigada. Tretje mesto Delovna brigada. Dva Ema, ja čestitam, bravo, tako pridni, pa tako delovni. Samo tiste stavkovne zahteve, to pa ne vem kaj. Ja,
Dobro, bomo videli, kaj bo lahko naredili primalci, ali? Drugo mesto, dekliščina. Drugo mesto, nedepilirane ženske. Čestitam. Ja, čestitam. Tudi vam bomo skrbeli neko nagrado, ne, se bomo zmenili. Verjetno pa bomo na enem lokalu to proslavili. Ja. In pa prvo mesto, nogometaši. Čestitam, bravo. Tako se to radi, brate. Tako. Gremo mi na pisto. Bravo. Ker prosim, če še pojete kakšne besede. Ja, super ste bili, uživajte še naprej in pa pomastite se s krofi.